Duh pasti nangis batine. Masih spesial buat rumah sekeluarga sayang ya. Haji Carmun, Haji Carmun sayang. Haji Carmun di Tongoning Guri. Haji Carmun Mendi Mamane Pandu bareng Mimi Sandi, Mimi Eno, Mimi sayang, Mimi Yuni, Bos Kedok, Mimi Dea, Mama Dea, bapaknya Dea juga. Sama Mak Mama Etia Antini gula remuk semenir-menir ibarat mobil oleh ketiga supir Mama Tia. Cintane Mama Tia banting setir. Mama Tia sayang, Mia Edrik Monggar Pau nangis diri banyu matam larang diponis milih diwayu apa dipegang Mama Tia. Pilihan sing nyiksa hati kaya sengaja nyakiti terang-terangan Mama Tia, mamanya Tia, mamanya Tia, mamanya Pandu, lalet, karena di dewek kayak mamanya Pandu, mamanya Tia, mamanya Pandu, mamanya Tia sayang, Mimi Dea, Mama Dea sayang. Mama Dea yang punya Formosa juga yang punya Taiwan sayang. Mamanya Dea kabeh hati ni wong wadon pasti diemong di loro diri malam bini nangis batine. Duh pasti nangis batine. Nangis diri banyu matam larang diponis milih Mamai Pandu jaluk dipegang. Mama Tia sayang sing nyiksa ayah sengaja nyakiti terang-terangan Mama Etia, Dewinya Reja, Mama Reja, wong Parak Palu, singan ning Taiwan, kanggo Mimi Enok Yuni, wong Prapatan, wong Tutupan, papanya Dea, mamanya Dea, mamanya Pandu, wong Prapatan,
terang-terang Kesuwun kanggo Mame Farhan mau karang balu sayang.